Nabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukurikira gahunda za Lemigo TV n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda amakuru mugiye kugezwaho na Innocent Muvunyi dore ingingo nkuru aya makuru aza kwibandaho. Makuru y'ubutabera kuri wa gatatu urukiko rw'ikirenga rwasubitse urubanza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rega mu leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga mu byo iri shyaka rivuga ko binyuranyije n'itegeko. Naho mu karere ka Kicukiro abaturage barishimira ko bahawe ivuriro mu kagari ka Nyarurama ibintu bavuga ko bije gukemura ikibazo cyo gukora ingendo ndende bajya kwivuza. Hanze y'u Rwanda muri Sudani y'Epfo abarwanya leta bo bavuga ko bakomeje gushyigikira imirwano. Murasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza Israel na Palestine barizihiza umwaka ushize bahagaritse imirwano. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na Sadolin. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, reka makuru tuyahere ku makuru arebana n'u Rwanda. Ariko duhere mu kigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa ntabagororwa Rwanda Correction Service. Urwego ruravuga ko mu Rwanda magereza yo mu Rwanda nta bikorwa by'icarubozo biberamo nkuko bamwe mu barwanya ubutegetsi bakunze kubivuga, hakaba na bamwe kandi mu bafungwa babyivugira. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa gatatu cyari kigamije kumurika ibyagezweho n'urwego mu mwaka w'ingengo y'imari 2014-2015. Uru rwego rwaboneho no gusubiza bimwe mu bibazo byabajijwe n'abanyamakuru birimo n'ikibazo cy'icarubozo n'icy'ubutinganyi bivugwa mu magereza yo mu Rwanda. Urwego rukaba rwahakanye aya makuru ruvuga ko ibingibi ntabibera mu magereza yo mu Rwanda. Uyu ni General Paul Rwarakabije, komiseri mukuru wa Rwanda Correction Service. No mu butumwa duhabwa n'amategeko, icya mbere ni ugufata imfungwa n'umugororwa ukurikije ya mategeko avuga gufata umuntu neza, kugira ngo mu nshingano dufite hari gukora ku buryo umuntu ari ku mubiri ari no mu mutwe ugomba kumurinda kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bijyanye n'icarubozo bitaboneka ku muntu. Hari ziriya serivisi za umuryango utabara imbabare, amagereza mu mategeko mpuzamahanga nta limite bagira, baragenda bakaja kureba ukuntu abantu bafashwe umunsi ku munsi, abantu basura amagereza. Icyo kintu kirakurikiranwa cyane, ngira ngo rwose mbagaragarize ibijyanye na toca ni ikintu ubundi kitagaragara mu magereza yacu, ntabwo kigaragara. Icy'ubutinganyi barubajije rero je mbizanye spontanément, icyo ni ikibazo gishobora kubaho muri gereza sofa. Ntabwo je nakubwira ngo narikurikiranye nakoze research cyangwa se ubushakashatsi, ariko nakubwiraga dufate nk'umuntu wabikoraga araje ageze muri gereza arabikurikira atangiye kubikora nanone. Icyo gihe nakubwiye ngo tubaye byabayeho twamufatira ibyemezo kuma isolating. Iyo rero wa isolatinze umuntu wari mu 2009 ukamushyira ahantu he, urumva ntiyishima. Nibyo nakubwiraga nti rimwe na rimwe izo nkuru z'incamugongo bavuga abo bantu usanga ari uko batishimye. Iby'ubutinganyi yabisobanuye ku buryo buhagije, ngira ngo no mu muco wacu ngira ngo ibyo by'ubutinganyi birabushishwe, ntibyiriwe binashirwa no mu mategeko ye, kuko ibyerekeranye no kucekinga aho kugira ngo uje gucekinga uri gushaka uko bimeze, ahubwo ushyiraho ingamba zituma abantu bashobora no kutabikora. Zaje kureba ukuntu abantu baryama, ukuntu babayeho, ukuntu surveillance imeze, babantu babari inyangamugayo n'ubwo ari abagororwa, ukuntu bafasha kugira ngo bakurikire nk'ibyo bintu.
abayobozi ubwabo staff baba bari kuri gereza ukuntu babikurikira. Ibi ntabwo donko nagira ngo nta case nimwe yabaye byaba ari ukwibeshya cyangwa se kubeshya, kuko umuntu niba yarabigiyemo ari hanze akinjira ndani hari ibyo agerageza, ariko yaje kubigerageza naho tugomba kureba twebwe mbese abantu tugomba kubacunga gutenye kugira ngo bya bikorwa bibi bitaba muri gereza. Nicyo nakongera kuri ibyo. Uwo yari General Paul Rwarakabije, umuyobozi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa, avuga ku kibazo cy'ubutinganyi ndetse n'ikibazo cy'icarubozo bamwe barwanya ubutegetsi bakunda kuvuga ko kibera mu magereza yo mu Rwanda. Mu makuru y'ubutaberaho kuri wa gatatu urukiko rw'ikirenga rwasubitse urubanza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party Rwanda ryo riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Kuri uyu wa gatatu impande hagaragaye impaka hagati y'impande zombi, iri shyaka risaba ko ryahabwa igihe gihagije cyo kwitegura ugomba kuriburanira, kuko undi wari wararyemereye kuriburanira ku munota wa nyuma yavuze ko afite ubwoba bwo kuburana uru rubanza. Abahagarariye Green Party bavuze ko rero batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwasubitse uru rubanza, ndetse banavuga ko ngo bagiye kugana urugaga rw'abavoka akaba ari rwo noneho rubashakira ubunganira mu mategeko. Mu rubanza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Iburanisha ryagombaga gutangira kuri wa gatatu, ariko siko byagenze kuko ubwo abacamanza bahamagaraga batanze ikirego ngo urubanza rutangire, haje kugaragazwa inditizi y'uko wari uhagarariye Green Party yaje kubwira inteko iburanisha ko agombaga kubunganira mu mategeko yabamenyesheje ko yikuye mu rubanza ku mpamvu ziswe izo kugira ubwoba. Madame Maombi Karine usanzwe ari vice president wa Green Party yabwira urukiko ko umwunganizi bari bashatse mu gitondo cyo kuri wa gatatu yabamenyesheje ko yagize ubwoba bwo kuburana uru rubanza, bityo atakibunganiye, maze bahita bandika ibaruwa isaba isubikwa ry'urubanza. Muri iyi baruwa Green Party yasabaga ko iburanishwa ryakwimurirwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2016, kuko aribwo baba bashatse umwunganizi mu mategeko. Nyuma yo gusoma iyi baruwa, ubushinjacyaha bwagaragaje ko butishimiye ibikubiyemo, busaba ko haba ubushishozi bwo kureba n'ibyo Green Party isaba atari ugutinza urubanza nkana, ndetse akanasuzumwa niba iki kirego kitasibwa mu rwego rwo kudakomeza gushora leta mu manza. Ubushinjacyaha kandi bwanasabaga gusuzuma niba koko Green Party yarashatse umwunganizi mu mategeko, kuko abari bahagararira ishyaka batagaragazaga ibimenyetso simusiga ko bari bamufite. Aha hakaniyongeraho ko ubushinjacyaha bwasabaga ko umwunganizi wanze kuburanira umukiriya yabimwemereye ntanagaragare mu rukiko hakurikijwe amategeko yacibwa amande. Ubushinjacyaha kandi bwabanje gutsimbara ku kuba perezida wa Green Party Dr Frank Habineza atagaragaye mu rukiko, bunavuga ko bukurikije ibyo bwabonye mu ibarura ishyaka ryanditse nta cyerekana ko ari we wayisinye, ndetse ko Madame Maombi Karine nta cyerekana ko afite ububasha bwo guhagararira Green Party. Ariko ingingo za guterwa utwatsi n'urukiko rwavuze ko Madame Maombi yemererwa n'amategeko guhagararira Green Party. Nyuma y'izi mpaka, inteko iburanisha yaje kujya mu mwiherero isuzuma ibyavugwaga na buri ruhande, maze Professeur Sam Rugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga wari unayoboye inteko y'iburanisha, avuga ko nyuma yo gusuzuma ibyavuzwe ku mpande zombi mu nyungu z'ubutabera, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riregamo leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, yemerewe gushaka umwunganizi mu mategeko, ariko atesha agaciro ubusabe bw'iri shyaka ryifuzaga guhabwa igihe kigera hafi ku mezi 6 ngo ribe ryashatse undi mwunganizi. Umucamanza yavuze ko iburanishwa ritaha ryimuriwe ku itariki 29 z'uku kwezi kwa karindwi mu rukiko rw'ikirenga. Nyuma yo kumva iki cyemezo cy'umucamanza, hanze y'urukiko, Ntizimana Jean Claude, umunyamabanga wa Green Party, yabwiye abanyamakuru ko iminsi bahawe idahagije, ariko ngo ubu noneho bashobora no kugana ishyirahamwe ry'abunganizi mu by'amategeko rikaba ryabashakira ubunganira. Gusa nanone ngo n'ubundi ibi byanze biteguye kuba bagana izindi nkiko. Iminsi baduhaye mu by'ukuri ntabwo ihagije dukurikije n'ubusabe bwacu twasabye, kubera ko nk'uko bo abunganizi ba leta mu mategeko bavuga ko ngo impamvu ngo turi gutinza urubanza bitewe n'ubusabe bw'igihe, ariko ndatekereza ko twebwe bitewe natwe n'ikibuga turiho dukiniraho politiki, bitewe n'uko abavoka twabagerageje kubareba bakagaragaza impamvu zitandukanye,
nayo mpamvu twihaga igihe kirekire kugira ngo tuzabone umwanya noneho wo kubona abavoka bazima bashobora kwemera. Twebwe ibijyanye no kureba avoka ku giti cyacu ngubu dushobora kubireka nk'uko nari mvuze mbere, tukaba twareba muri baro y'abavoka. Noneho icyo gihe nibwira ko baba bari protege ku buryo bashobora kuba bahagarara bavuga bati ubu ngubu twatanzwe na baro, nta kibazo gihari. Ibyo kandi bikomeje, nta nubwo inkiko zirangirira mu gihugu, habaho n'izo hanze, habaho na East African Community, habaho ICG. Bibaye ngombwa tutanyuzwe twakomeza. Ibyo Green Party ivuga birasa n'ibigoye kuko n'ubundi humvikanye amajwi y'abavuga ko hari n'abandi bunganiza amategeko bagiye banga kwinjira muri uru rubanza kubera impamvu zirimo zo kugira ubwoba n'izo kuba hari abavuga ko babibuzwa n'Imana. Hakaniyongeraho icyo Green Party yivugira ko yavuganye n'abavoka barenze 5 bakigura urubanza. Kuri Maître Mbonera Theophile wunganira leta y'u Rwanda muri uru rubanza, ngibyo ababunganizi ba Green Party bavuga bishobora kuba bifite ikindi kibyihishe inyuma. Ntabwo dutekereza ko mu by'ukuri ikibazo gihari, ahubwo nibo mu by'ukuri nk'uko ari cyo bavuze wenda ku ruhande rwabo, ariko dutekereza ko hari ikindi kintu inyuma bigoye kuba twahita tumenya, kuko mu by'ukuri urubanza ntabwo ari rwo rubanza rukomeye mu manza zabaye. Hari imanza aho hagiye haburanishwa imanza abantu bunganira abantu bakoze jenoside cyangwa bayikekwaho bakataye iwabo amahoro, nta n'umwe wigeze bigiramo ikibazo. Hari abunganira abantu bakekwaho guhungabanya umudendezo w'igihugu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kuri uru rubanza rero mu by'ukuri rujyana gusa no kuvuga ngo guhindura itegeko nshinga cyangwa kutarihindura, turabona ari ikibazo cy'imyumvire mu bantu bitandukanye. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2015 nibwo ishyaka Green Party ryagejeje ikirego ku rukiko rw'ikirenga risaba ko mu buryo bwihutirwa inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yabuzwa ibyo guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'101 hagamijwe ko Perezida Paul Kagame yahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ubwo manda yemererwa n'itegeko nshinga rizaba zirangiye. Muri iki kirego Democratic Green Party of Rwanda ivuga ko ingingo y'193 y'itegeko nshinga idatanga uburenganzira bwo guhindura manda za Perezida wa Repubulika. Ni ikirego cyahawe inyito LS/002/2015 Cour Supreme, kiri mu byashyizwe mu cyiciro cy'ibirego bidasanzwe kandi byihutirwa. Abakurikirana na hafi bya politike bavuga ko iby'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risaba bigoye kuba ryabigeraho, kuko mu gihe rivuga ko ridashyigikiye ko habaho ihindurwa rya zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga, abaturage benshi bandikiye inteko ishinga amategeko bisabira ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga ryahinduka, ndetse inteko ishinga amategeko ikavuga ko yakira ubusabe bw'abaturage barenga 3 miliyoni. Ugane mu karere ka Kicukiro, aho noneho mu murenge wa Gatenga kuri wa gatatu hatashywe ivuriro rya Nyarurama. Ivuriro rije gukemura ibibazo by'abaturage bajyaga bakora urugendo rurerure bajya kwivuza. Ibi rero akaba harimo no kuba bajyaga kwivuriza ku bigo nderabuzima bya Gatenga na Kicukiro, ahantu yabasabaga gufata igihe kinini. Justin Kayiranga afite inkuru irambuye. Ibyishimo byari byinshi ku baturage b'akagari ka Nyarurama mu murenge wa Gatenga ho mu karere ka Kicukiro ubwo bari baje gutaha poste de santé ya Nyarurama. Ishingiro ry'ibyishimo byabo ngo akaba ari uko ubu zimwe mu mbogamizi bajyaga bagira mu kwivuza kwabo zigiye kurangira, dore ko ngo ubusanzwe bajyaga bagorwa no gukora ingendo ndende bajya kwivuriza ahandi. Twabyakiriye neza cyane, twajyaga twivuza tukajya kure, tukagira urugendo haba nijoro haba ku manywa, ariko ubu twishimiye iri vuriro twese abantu bo muri Nyarurama. Ije kudufasha, dore n'ubu bamaze kumvura rwose. Twari twaragowe ntitwagiraga aho twivuriza, twajyaga Kicukiro tukajya mu Gatenga, natwe b'abanyantege nkeya ugasanga biratugoye kujya kwivuza kubera ko ari kure, umuntu agafatwa nijoro akaremba akabura ahantu ajya, ariko bibaye ngombwa ko hano na saa 6 z'ijoro waza. Si abaturage gusa babonaga kujya kwivuriza mu Gatenga n'ahandi byabagoraga, kuko n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro nabwo bwabibonye. Ibi bikaba byaratumye bwihutisha gahunda zo kubaka iyi poste de santé mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, cyane ko aka kagari ka Nyarurama kari mu gice cy'icyaro cyo muri uyu murenge wa Gatenga. Gusa kandi ngo n'ubusanzwe kubaka iri vuriro ngo byari mu mihigo y'uyu mwaka mu karere ka Kicukiro. Iyi poste de santé n'ubundi yari isanzwe iri mu mihigo y'uyu mwaka,
bimwe mu bikorwa twagiye twarahise twagezeho ariko nyawo cyatumye twihutisha kuyubaka nuko nko mwabonye hano mu kagari ka Nyarurama na kagari gasa nk'akari ku ruhande ntabwo ubona ko yegere mu Gatenga neza iyo umuturage yavuye hano kugira ngo azagende agere ahitwa mu Gatenga kuri centre de santé bimutwara umwanya munini cyane bishobora ko byatwara n'isaha kandi ubona ko nta n'imodoka nyinshi zikunze kuhagera n'izije zigarukira hano hejuru ku irebero umuturage uvuye hano byari nk'uko tumushakira aho yivuriza. Mwitire Justine ni umujyanama w'ubuzima muri Nyarurama. Gufungurwa ku poste de santé ngo bikaba byorohereje abajyanama b'ubuzima akazi kabo ndetse ngo nta muturage uzongera kurembera mu rugo mu ijoro kuko ngo na nijoro bazajya bamuzana kuri revuriro. Kubungabunga ubuzima bw'abantu nta muntu uzajya arembera mu rugo biba ngombwa kugira ngo agere ahangaha kuri ku ivuriro vuba. Epfiriya twatinyaga kuko ari kure tukakujyayo nijoro tukamwihanganisha wenda ngo uzajye ejo ariko isaha n'isaha azajya afatwa tuhite tumuzana ahangaha. Iri vuriro ryatashywe ryatwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 24 aho akarere katanzemo miliyoni 20 maze abaturage nabo bagashyiramo izindi miliyoni 4. Justin Kayiranga, Lemigo TV. Rakoze cyane Justin Kayiranga ni Lemigo TV mukomeje gukurikira turacyari mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Reka tugane mu karere ka Gasabo. Murenge wa Kimironko bamwe mu baturage b'uyu murenge bishimira urwego bamaze kugeraho mu bijyanye n'isuku haba ahahurira abantu benshi nko mu isoko muri gare n'ahandi hatandukanye. Gusa abaturage bavuga ko bakizitirwa na bimwe mu bibazo nk'iby'imihanda imwe n'imwe idakoze ariko ngo bizeye ko izakorwa bitewe n'uko hari imihanda mibi yatangiye gukorwa. Gahonziza Kizima. U Rwanda nk'igihugu kiri umuvuduko w'iterambere akaba ari ibintu bigaragara amaso y'umuntu. Bamwe mu baturage barabihamya bavuga ko ugereranyije u Rwanda mu minsi yashize uko rwari ruhagaze n'ubu ngubu usanga ari ibintu bitandukanye cyane. Abaturage batuye umurenge wa Kimironko bashimangiye ko ubu imibereho usanga ihagaze neza byagera no ku isuku bikaba akarusha. Bakomeje bavuga ko mu minsi yashize umwanda wari mwinshi cyane ndetse bakajya baca mu mihanda ifite impumuro mbi ariko kuri ubu barashimira abashinzwe isuku bakomeje kubungabunga isuku mu murenge wabo. Ikintu cyitwa isuku muri no minsi giteye imbere cyane hano mu karere ka Gasabo. No kuvuga ngo niba mbere umuntu yaraparikaga kumva umunuko hangaha nta twebwe twarahungaga tukagenda. Ariko ubu ngubu dusigaye tubona hari abantu bari muri koperative zitandukanye ziza zikora isuku zifite ingorofani zikora mu mihanda zigakura mu marigori imyanda. Abantu ba muri Remera Kimironko hose basigaye batambuka ku mihanda neza. Urebye isuku muri Kimironko cyane muri Kimironko rwose navuga ko itangiye gutera imbere. Inyongo burya hano hari umwanda urumva nk'umuntu yacaga ahangaha hari imyanda myinshi imvura yaguye ugasanga harimo hanuka atuma amasazi ariko kubera ko bagerageje bakagerageza bagakora neza imyanda bakabasha kuyitwara aho yagenewe. Urabona ko nta masazi agihari ntihagihumura nabi. Urabona n'abantu bakorera barakeye. Urabona nk'abamotari baparika ubundi hano nta mumotari waparikaga igihe kirenze nk'iminota 10 kubera habaga hanuka imyanda iva mu isoko bayimenamo hariya ikuzura imodoka yaza nayo igatwara bike kubera biba biremeye bishonga amazi ugasanga umunuko ukomeje kuba mwinshi. Gusa nubwo abaturage bishimira isuku ikomeje kugaragara mu murenge wabo bavuga ko bakibangamirwa n'imihanda imwe n'imwe itarakorwa kuko ishobora kuba intandaro yo kuzana umwanda. Bongeye ko babyihanganira kuko bizeye ko mu minsi iri imbere ikibazo cyabo kizaba cyakemutse bitewe n'uko hari imihanda mibi itangiye gukorwa ibintu badafata nk'ikibazo gikomeye cyane. Isuku ubu ngubu ikintu tubona kitubangamiye cyane isuku ntabwo igirangira gukorwa. Ubu ni ukuvuga ngo niba dufite imihanda ikaba ifite ibinogo dukeneye kuyishyiramo amabuye ikamera neza. Niba twere n'uwo mugenzi wa muheka akumva ko yageze i Remera Kimironko ari Kimironko ku isoko. Hari isuku rero isuku ikomeye cyane iteza yenda niba byarabaye ikibazo ntabwo twe twabimenye ariko ikibazo cyabayeho nuko ibintu imyanda yavaga mu isoko bayizanaga inyuma y'isoko. Ariko inyuma y'isoko ntago bayimenaga aho babonye hose. Hari ikintu cyabigeneye babishyiramo hakaza imodoka ikaze kabitwara. Iyo ari mu mvura ho urumva byabaye ikibazo kuko mu mvura nabwo n'imihanda hano ukuntu imeze abantu benshi baba babibona nabo barihanganye baragerageza. Abo ngo bantu tugeze ku isuku rwose iragaragara hano muri Kimironko. Cyo kibazo nacyo kirahari ariko ntago nakita ikibazo cyane bitewe nuko urugero wenda uretse nkangaha duhagaze urana ko harimo tunogo y'imvura iguye harekamwe amazi. Iyo dutwaye abagenzi hari jya yambaye imyenda myiza wakubitamo ugasanga uramwanduje.
ariko nge ntago bifata nk'ikibazo bitewe nuko nkandi nyuma gato muri metero zanjye nke barimo barakora umuhanda n'umuhanda w'inyuma bigaragara ko niba urangiza ntekereza ko bazakomerezaho no kuri uyu nguyu ugasanga ibintu bikomeje bigenda neza bikurikiranye ku murongo. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abaturarwanda kugira isuku kuri bo naho bari hose. Ubwo bukangurambaga bukaba bwarafashe indi ntera kuko mu mirenge itandukanye hakomeje kugaragara isuku nk'uko byagaragajwe n'umurenge wa Kimironko. Ngabonziza Kizima Joella, Lemigo TV. Muganya n'amakuru avugwa mu mahanga, ariko mbere yaho reka dufate akaruhuko ko kwamamaza nimujye kure. Petrocom Limited ikomeje kwita ku bakiriya bayo ibagabanyije ibiciro ku bikoresho byose by'ubwubatsi ku buryo bushimishije. Muri ibyo bikoresho harimo amabati y'amoko atandukanye nk'afite imigongo y'amategura mukunda kwita torotwire, autoporota, galvanize, inabafite imireko, imifuniko, amatibe, amatiyo, planche de rive n'ibindi bikoresho byinshi by'ubwubatsi. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe cyangwa dusange kuri Petrocom House ku muhanda wa Poiruru ujya Nyabugogo. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Do you want a beautiful place to feel relaxed? Are you planning to date your love or dine with your family? Lemigo Hotel continues to care about you by geniusly preparing delicious food for you, like local Rwandan food, Chinese food, Mongolian food, and nyama choma. Fridays and Saturdays are extraordinary. Lemigo Hotel has a happy hour for you that starts from 5 p.m. to 9 p.m., where you are warmly welcomed and enjoy with Imala Band and different artists. At Lemigo Hotel, everything is perfect. Eka aya makuru yo mahanga tuhere muri Sudani y'Amajyepfo, aho abarwanya leta bifuza gukomeza imirwano mu gihe cyose perezida w'iki gihugu Bwana Salva Kiir Mayardit yaba adacishije bugufi bakagirana ibiganiro by'amahoro. Ni inkuru yashyizwe mu Kinyarwanda na Ingabire Yvonne. Sudani y'Amajyepfo yabonye ubwigenge mu kwa 2011 binyuze mu biganiro by'amahoro mu rwego rwo gukuraho intambara y'abanyagihugu ya mbere muri Afurika yari imaze igihe. Gusa yaje ikurikiwe n'indi mu mpera z'2013 nyuma yo kurwanira ubuyobozi hagati ya perezida n'uwari umwungirije. Kuva ubwo abantu 10,000 barishwe, abandi barenga miliyoni bahunga amazu yabo. Mu kwezi kwa gatandatu ubwo ibiganiro by'amahoro byari birimo biraba, abarwanyi bafashe agace ka Malakal, umurwa mukuru wa Nile y'Amajyaruguru kandi gakungahaye ku mavuta ya peteroli. Uyu murwa wongeye gufatwa n'igisirikare, ariko igice kinini cya Nile y'Amajyaruguru kiracyari mu maboko y'abarwanyi. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatsinda atandukanye y'Abayisilamu yatangiye gukusanya inkunga binyuze kuri internet ngo bubake insengero z'abirabura zasenywe ahanini n'inkongi z'umuriro. Ingabire Yvonne arakomeza. Byibura insengero 8 zasenywe n'inkongi z'umuriro nyuma y'ubwicanyi bwabaye tariki 17 ukwezi gushize ku rusengero rwa Emmanuel Methodist Episcopal Church i Charleston muri Carolina y'Amajyepfo, bwahitanye ubuzima bw'abaririmbyi b'abirabura 8. Izi nkongi zabaga nyuma ya buri minsi 10, gusa 3 muri zo zirimo zirakorwaho iperereza. Aya matsinda yanditse ku rubuga rw'inkunga Launch Good Page ati
kuri benshi biragaragara ko ibi ari ibitero ku muco w'abirabura, idini ry'abirabura n'ubuzima bw'abirabura. Ni Ramadan kandi turimo kubona mbere na mbere ubwiza no kwera kw'imisigiti yacu muri uku kwezi gutagatifu. Inzu zose zihimbaza Imana zirera, aho bose bagomba kumva batekanye. Aya matsinda agizwe n'umuryango wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurwanya irondaruhu w'Abayisilamu, the US Organization Muslim Anti-Racism Collaborative, ishyirahamwe ry'Abarabu baba muri Amerika rikora i New York, the Arab American Association of New York na Digital Startup Yuma Wide, bamaze gutanga ibihumbi 23 by'amadolari ya Amerika kuko uku gukusanya iyi mfashanyo kuzarangirana n'iya 18 uku kwezi. Amafaranga azahabwa pasiteri n'isengero ziyakeneye cyane. Izindi sengero ebyiri zafashwe n'inkongi y'umuriro ni God's Power Church of Christ i Macon muri leta ya Georgia na College Hill Seventh Day Adventist i Knoxville muri leta ya Tennessee, nazo ziri muri gukorwaho iperereza mu cyaba cyarazitwitse. Abayobozi bo bavuga ko nta nkongi n'imwe bigeze bafata nk'igikorwa cy'urwango. Mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza, kuri uyu wa gatatu Israel na Palestine bijihije umwaka bamaze ibihugu byombi bihagaritse imirwano. Ni igikorwa cyanyuze mu biganiro by'amahoro, ariko nanone kiza gufata igihe nubwo bwose n'ubu ngubu aricyo bakigenderaho. Ingabire Yvonne. Iyi ntambara yahitanye Abanyepalestine 2251 barimo 151 b'abana, 73 muri bo biciwe ku ruhande rwa Israeli, aho 63 bari abasirikari. Raporo yashyizwe ahagaragara n'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kwezi gushize yerekana ukuntu impande zombi zagize uruhare mu makimbirane y'iminsi 50 yasize abanyagaza ibihumbi 100 mu baturage miliyoni zisaga 2 ntaho kuba bafite. Yari intambara ya gatatu muri Gaza mu myaka 6, gusa nashaka ibindi bukana yanangije byinshi, yatumye imiryango myinshi ibaza igihe akababaro kazarangirira. Umwe mu babonye iyi ntambara yavuze ko umuntu wese atakwibagirwa iby'intambara no yari kuba afite imyaka 7. Umutwe wa Hamas ukorera muri Gaza wateguye kwibuka baguye muri iyi ntambara. Kuwa mbere iki cyumweru Israeli nayo yibutse 73 basize ubuzima mu ntambara, aho Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yashimiye uruhare rw'ingabo muri iyi ntambara. Mu magambo ye Minisitiri Benjamin Netanyahu yagize ati: "Ndabwira abanzi bose ba Israeli, Hamas, Hezbollah, Iran na Islamic State ko abazaga ibitero ku bantu bacu bazishyura amaraso yabo." Ibiri kubera mu nkengero za Gaza bikomeje kongera ubwoba ku baturage b'aka gace, kuko ngo bishobora gutuma hongera kubaho intambara, aho ibisasu bikomeje guterwa na Israel kuri leta y'Abayahudi, nabo kandi babisubirisha indege z'intambara. Ibiganiro by'amahoro byagiye bikorwa mu giciro byarangiye mwaka ushize, nta kizere byatangaga ko bizashyirwa mu bikorwa vuba. Imbogamizi nko kubura inkunga zituruka ku bigo mpuzamahanga biri mu byatumye Gaza itinda kongera kubakwa, aho amazu asaga 18,000 yangiritse cyangwa agasenywa n'iyi ntambara. Muri Pakistan ho umutwe w'Abataliban n'igihugu cya Afghanistan bo batangiye ibiganiro by'amahoro. Ibi nibyo biganiro bya mbere bibayeho ku mugaragaro, ndetse bizanakomeza mu nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, ukwezi kw'igisibo ku Bayisilamu. Ingabire Yvonne. Ibiganiro bya mbere by'amahoro byakozwe ku mugaragaro hagati y'umutwe w'Abataliban na guverinoma ya Afghanistan, byemeje ko impande zombi zizongera kugirana amasezerano nyuma y'ukwezi gutagatifu Ramadan. Pakistan niyo yakiriye ibi biganiro, bishobora kuba ari intambwe iganisha ku musozi w'intambara imaze imyaka 13 muri Afghanistan, aho uyu mutwe uhora uhanganye na guverinoma. Abayobozi guturuka mu Bushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo barindorerezi muri ibi biganiro byabereye mu gihugu wa Muri. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani wakomeje gusaba ko ibiganiro byabaho akafashwamo n'igihugu cy'igituranye Pakistan kugira ngo abigereho. Kwa kabiri iki cyumweru nibwo yatangaje ko ibiganiro bizabaho. Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Nawaz Sharif yavuze ko ari ikiruhuko, anongeraho ko iyi gahunda y'ibiganiro igomba gutsinda byanze bikunze. Minisitiri Sharif yasabye ibihugu bituranye na Afghanistan n'imiryango mpuzamahanga gukurikirana ibiganiro kugira ngo hatazagira ubisubiza inyuma. Umuvugizi wa White House Josh Earnest yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye neza ibi biganiro, ndetse zanabyise intambwe y'ingenzi iganisha ku mahoro arambye. Mu mezi menshi ashize habagaho ibiganiro rwihishwa hagati y'abahagarariye umutwe w'Abataliban n'abahagarariye Leta ya Afghanistan, ariko ibi biganiro byashyizwe ku mugaragaro. Umuvugizi w'uyu mutwe yari yaranze ibiganiro by'amahoro, avuga ko izi nama n'Abanya-Afghanistan batari bemerewe kuzikora. Aha rero dusoreje amakuru twari twabateguriye. Arakoze Ingabire Yvonne wadufashe gushyira amakuru mu Kinyarwanda, ariko mbere yuko basezeraho ntabibutsa ingingo nkuru amakuru yibanzeho. Amakuru y'ubutabera kuri wa gatatu, urukiko rw'ikirenga rwasubitse urubanza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rirega mu leta y'u Rwanda ku kirego cyo guhindura zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga mu byo iri shyaka rivuga ko binyuranyije n'itegeko.
naho mu karere ka Kicukiro abaturage barishimira ko bahawe ivuriro mu kagari ka Nyarurama, ibintu bavuga ko bije gukemura ikibazo cyo gukora ingendo ndende bajya kwivuza hanze y'u Rwanda. Muri Sudani y'Epfo abarwanya leta bo bavuga ko bakomeje gushyigikira imirwano. Mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza, Israel na Palestine barizihiza umwaka ushize bahagaritse imirwano. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na Sadolin. Izina rero ry'itsinda ry'abanyamakuru bagize uruhare mu gutara no gutunganya aya makuru na equipe technique yadufashe ngo amakuru abagereho anoze. Tubashimiye kuba mwabanye natwe, turabarakira kuza gukomeza kunogerwa na gahunda za Lemigo TV. Nge mwari kumwe ndi Innocent Muvunyi, Imana ibarinde.